Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga ana iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga anak ti bulsek. Ket daytoy ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Buwan no papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka ka din iti pagadalan niyo, Ana, anak ko. Wen nanang, urayan da ka ni tatang inton malam iti massage clinic yo. Dagasin kayon to, tapno adda ka duwa yung agawid. Agyaman kami unay, anak ko. Agyaman kami. Gaputasaan na kami nga ibain, nga uray kastoy ti kasasaad mi. Wen nga agpaiso, anak. Saan ka amabain amang ikuyog ka na kami? Nga uray bulsak kami. Apay ko maamabainak, nanang. Da kayo pa'y timang papaadal kanya. Wen gaputa pagrebangan mi dayta. Amok no kasano ti panagsaksakripasyo yo. Tapno laang maipaayo dagiti kasapulak. Iso asay saya atak met ti panagadal ko. Nasapa tayo ang makaawid ita. Gaputawan ti may sa subject tayo ita amalam, Ana. Wen nga rod. Oh my God. Agiddan arumwar diti pagadalan. When best friend, ngam agawid ka din adagos? Saan pay? Mapanak pa iti ayan ti trabaho da tatang kananang. Urayak idan. Tapno adda kadwada nga agawid. Kasta ka di? Wen. Kat sigangay. Papanam? Agawid ako man. Ngam mabalin ka diti sumurot kan ka? Kaya't ko ang makita ti ayan da tatang kananang mo. Wen friend. O sige, mapantangarudan. Auntie, anya ti bagayo? Kaya't ko lang nga ipalagipkan ka. Abulsak dagiti dadakkel mo. Amok dayta, auntie. Saanin ang masapol nga ipalagip yo? Kat nupudno nga amom dayta. Isardeng mo nga rudan ti kinaagraraman mo ang makadal. Anya? Auntie, ikarkarigatak ti makaturpos. Tapno matungpal ko ti arapaapda para kanya. Nagadukit din nga mo. Agamiris ka kiti. Kat sumardeng kan nga agatal. Kay kayat mo matakit kita ang tirigat da. Tapno magunod mo lang ti bukod mo pagragsakan. Ay agraraman. Nanang, tatang, adtoy ti kapeyo. Idisok dito'y lamisaan iti sanguyo Agyaman kami, anak ko. Talaga nga ammom, akayat miti agkape. So kasti amal pas tayo amangan. Ana, madlaw ko amal-malday ka. Adda ka di parikot. Di daklatan ni kaskaso, tatang. Adda lang amin pampanunutak. Sigurado nga adda pa kariribukam. Iso akasta ka. Ibagam kada kami ken ni tatang mo no anyaman dayta. Wen nga rod anak. Apay, masapul mo ka din ti pagbayad mo iti pagadalan? Saan pa'y matkit di tatang? Ngam, nasaktanak lang amin iti pa nagsasaon ni Auntie Marina. Apay, anyaman ng timbagbaganakan ka. Kasla iparupa na ngawan sirbik nga anak. Anya? Baybay tayo latan ni Antim. Sapay lakuma, tagbaliw to matlaeng. Ay, unay mo tanday di akabsat ko. Imbis akasyan na tayo. Ngam isupay ti mangimamag kada tayo. Uwen nga rod, nanang. Ang tinapatag. Agpipin natag tayo asa nga pamilya. Husto ka, anak ko. Agadal ka kit diyan na imbag. Tapno makaturpos ka. Ket maadaan kanto itinaranyag masakbayan. Umay kan, Ana. Lumugan kan, tay tulog kan ang pagadalan niyo. Tapno saan ka amaladaw.
Nagatidog pa ti pila dito'y paradaan. Sigamat gaya, Manong Lester. Agyaman naklaan. Nakababain mat no agpay tuludak pay lakan ka. Umay kakit din. Awan rumbang apagbainam. Yapo takayat ko lang ti makatulong ka. Jacket amala daw kay di pagadalan nyo. Agyaman no kasta, Manong Lester. Nimat Manong Lester dyan ang ituludkan ka dito pagadalan, friend. One friend. Mabainak ko ma. Ngam, agpilit mat ngamin nga ituludnak dito pagadalan. Nasingpit at talaga ni Manong Lester. Ngam, agdat-daton ka di kan kaday di abak nang? Ay, saan friend? Kan may saan nga agdaton kanyak dayjay? Gaputa sa anak ang maikarikan ko na. Anya kita sa anan. Kat no nagpintas ka, nagsingpit ka. Nasirib ka pa'y. Ay, sutilan nakmanan, Myra. Intakit din. Mapantan iti sumaruno a klase ta. Ang mga numala daw tapay. Ay, unyag pa'y so. Sige, umay ka nga rudan. Ngampod no timbaga, friend. Nagasat ka no sikat ti ayatan ni Manong Lester. Imposible day ta, friend. Sardangan na kun asut-sutilan. Gaputa nakababain no dumanon kan kwa na day ta abanag. Alawanan, Ana. O sige, mapantangarudan. Sumrektan di ta classroom. Amang numala daw tapay. Anya ka diti maipaay ko, Manang Marina. Nakapasyar ka mat dito'y balay. Napatag ti bagak, Estela. Saan aga po takabsat ka? Kat saan kumatan atubngaran dagiti madingar aramiden yaw? Anya ayati kayat mo asawan. Agamiris kayo kumamat ah. Apay, gaputa bulsag kayaon kat diyon amaw dagitar aramiden yaw. Numaday, wano nasayaat. Jak maawatan. Ibagam kumanuan niya talaga ti kayat mo ang mapasama. Marigrigatan kayo lang arudan iti panagbiagyaw. Ngam ipilit yu pa'y laang mat apagadalin di anak yaw. Manang Marina, saan atubang ti kastoy akasasaad me, tapno ibagam ti kasta. Ikarkarigatan me apagadalan ni Ana. Dayta kat ti madikan ka. Ayunam latajay anak mo nga uray madin ter aramiden na. Daytoy lang ti may baga. Makiasawan ni Ana kat saan ang makaturpos iti panagadal na. Sana kasta ti anak ko. Husto ko man manang. Saan aga po tabak nang kayo? Kat imamag na kami matuho na yan. Nakaturogan ni nanang tatang. Sumra kayong matan iti kwarto yu. Kay maturugan, tapno makaina na kayon. Madamdaman to nanak ko. Kaya't kapaya kasarita. Anya ka diti kayat yung nga ibaga, tatang. Mangtiplaak pa iti kapiyo. Saanan? Agtugaw kakit di dito'y abay ko. Taday bagakken ka. Nasaong amin kanyak ni nanang mo ti inaramid ni Auntie Marina itay dito'y balay. Tatang, agsardangak sa laungan nga agadan. Marignak at marigatan kayong agpaiso kan ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Saan, anak ko? Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Gapo ta ipatpatagda ka. Amomi no anya dagiti arapaap mo. Isu nga uray marigatan kami. Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Agyaman tatang, kat ikarig, makaturpusak, tabarang makalungaw tayon tumot iti kastoy akin arigat ti panagbiag tayo. Apay asimarungkar ka, Manong Lester. Ako sapay lang ko ma. Tasa anak ang makasingakan ka. Hindi nakagura. No, ibagak nga agayatakan ka. Anya? Agayat ka itikas kanya. Sana nakaskas daw na itaana.
Nupay simple ka babae. Nasingpat ka na saya at mati ka babalin mo. Kastamatan na kiti dadakkel mo. Agyaman na kiti panagayat mo, Lester. Ang amno ita, awan pa iti panunot ko dahi tabanag. Awan sa bali at tarigagay ko, no di ti makailepas iti panagadal ko. Ang mumati ka sa saad dagiti dadakkel ko. Kat kayat ko at tulungan ida. Maawatan ka. Di kagdanag. Nakasagana ak nga aguray. Gaputa ay ayatan ka. Kablawan ka, Ana. Sikat ti maysa ka dagiti makaawat iti pamadayaw. Iti umadanin a closing tayo. Agpaiso, sir. Diyak ninamnama ang makaawat ak gayam. Nga oray kanayon kung ikamkamat ti pagbayad ko iti matrikulak. Sakbay ti exam. Deserve mo ti award mo, Ana. Nasilib ka. Katpatsyak nga adayo pa iti magtang mo. Agyamanak, sir. Dayawon ka mat. Tadi mo imbain dagiti dadakal mo. Iti laksid ti kasdi akasasaan da. Wen, sir. Gaputa saan arumbang nga ibain ko ida. Ipatpatag ko dagiti dadakkel ko. Amang ipatpatag kan mangil ilalamot kanya. Madlaw ang nakaragragsak ka ita, friend. Siyempre, friend. Ngamin, umadan ti panagturpos ta. Apay, saan ka maragsakan? Maragsakan at mata. Kamodyanan na, makaturpos tamot laangan. At damot laangan bunga ti panagsakripisyo dagiti dadakkel ko. Wen, friend, yung adayo ang makaturpos ka, no di mo sinaysayaan. Kayat ko ngamin atong palen ti arapaapda tatangkan nanang para kanyak, Myra. Saan ka di akas tamot lang ti kayat mo? One friend, ket agyaman ta iti Diyos. Gaputa tinarabay na ta, kabayatan ti panagadal ta. Kablaawan ka, Ana, iha. Agturpos ka nga da pamadayaw ang maawat mo. Agyamanak manen, Sir Pasio. Ket madlaw iti rupa dagiti dadakkel mo. Akas taunay ti ragsak da anakam mo. Iti kinadda ti pamadayaw ang maawat mo. Punyo day ta, sir. Katstapay lako ma. Taday ti pangrugyan tinapintas agasat para kada kami. Mamati ak akasta, Ana. Basta pagtali na edem ti kinasaya at ti panagpuspusom. Tapno kanayon lata, ti parabor ti apukan ka. Uwan, sir. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlangan, iti panagadal mo. Iti laksit ti ado arikat. Agyaman hak, nanang. Gapo day to iti panagsakripisyo yo kan ni tata. Pagrebangan mi day dadakkel mo, anak. Ket sapay lako ma. Tagtalin na iti kinasayaat mo. Congrats, friend! Naragsak ka pa nagturpos. Agyaman hak, friend. Kastamat kan ka. O sige, umay ka. Taagpa-picture tayo. Naibaga oras mo, Ana. Ay, kastamat kan ka, Lester. Sige, sumurag ka. Agyaman na ka. O sige, agtugaw ka. Imbag man, tanalagip nakpay. Pulos asan ka analipatan. Ket adak ita. Gaputa kayat ko ako mustahan ti idardarirag ko nga ayat kan ka. Kunak no nalipatan mo ti may papan iti dayta. Gaputa na bayag mo't asaan ka asim marsarong ka. Jak kayat ama singak ti panagadal mo. Ngem itata nakatorpos kan. Ken adapay natalgad apanggadam. Idaton ko manan tinapudnong ayat ko. Agyaman ta nakauray ka, Lester. Kat, jak mo tin agpalpalikaw pay. Aklo ti panagayat mo. Gapot ha, ay ayatan ka mat, Lester.
Agyaman na ka na. Ikarik, si ka lang ti babae nga yatag. Ititong palbiyag ko. Nasaya at atalaga ti Diyos kada kami, Mr. Lonely. Nasingpot ni Lester, ket iti sana nagbayag, nagkasar kami. Ita, nasaya at meten ti pannakilangan ni Auntie Marina kada kami. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Ana. Ana, pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti daytoy apakasaritaam. Ipakpakita tuy pakasaritaam nga awan ti imposible. No talaga a determinado ti tao amang tunoy iti arapaap na. Ken pinaraburan na ka ti Apo, gapo tadi mo ibain, dagiti dadakkel mo, nga oray kasday ti kasasaad da. Ala, agyamanak manan, iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagaya, minka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagaman nagpailinged iti tinagan nga Ana, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakababain la kumanga inak ibinglay ti pakasaritaak. Ngam naguyugoy meteoriknak amang isalaysay, tabarang makaibati iti pagadalan, wenno pagulidanan, dagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Analisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umay kayon, Hana. Melay, agpakada kayon kinitatang iyo. Anak ko, para mutlaan kada kayo na ito'y nga iadayok. Kaya't kayo nga ikan itinarimat ang masakbayan. Ngam apay ang masapal nga umadayo kayo. Adamo trabaho yung saan ba di? Wan nga ron, tatang. Saan ka kuman nga umadayo? Gaputa sigurado akailiw da kanto. Talaga, adyak ko makayat ti mapaniti adayo, anak ko. Nga masapol nga sakripisyo tayo. Tapno matunoy tayo dagiti arapapyo. Di mi ngamin kayat, amaipada kayo kada kami kininanang yo. Nga agrigrigat. Agan-anad kayo nga ron ije abroad, tatang. Kan agawid ka kumaadagos. Wen, Hana. Agadan nadak para kada kayo. Analisa, bakit? Di mo ko mabaybayan dagiti anak ta. Ikarik day ta Edward lakay. Kat agan-anad ka kumakanayon iti papanam. Balunam ti pamatagmi a pamilya. Napan ka din iti pagadalan dagiti apok, Analisa. Wan, tatang. Oh, napay analiday ka. Maikawa ka kaday, iti kaawan ti asawa may ti denayo nga agiina. Kastangan pa iso, tatang. Awan pa'y makalawas, nanipod na panidi abroad ti asawa. Ngam kasla nagbayag una yan. Maawatak tirik naman akaw. Ang mitalaang dayta. Gaputasan kayo pa anairwam. Panunutem laeng ngayon aparamot laeng kada kayaw. No apay anagabraw ti asawam. Wan, tatang. Kat agyamanak iti kanayon nyo apanang palagip kanya. Ano sakpay laang ti makitang danagla pa. Naimbag to laang no makapawitan ti asawa. Sa anak tumat siguron ang marigatan. Nay, sa dino ti papa naman Kaslag dardaras kami. Ah? Ay, kwa, Mang Robert.
Inak ilaba dagiti kawas da Mrs. Acosta di taabagatan. Inayabandak ngamin iti kalman. Gaputa nakabakasyon ka no tay katulong da. Kasta ka di. Aglablaba ka gayam. Amangan no kayat mo asikan tumutang titang danak, amang ilaba ka dagiti kawas mi kaninanang. Diyak ngamin masangot ti aglaba, gaputado ti trabaho. Mabalin lata Mang Robert. Talaga asaan mo amasangot ti aglaba. Gaputa ado dagiti negosyo nga asikaswam. Ay na, addan nga agminarti kinapintas mo. No kasta nga umisam ka, ana. Ah? Ay, sige Manong Robert. Panawan ka pa dito'y paraangan nyo Maladawak nga minan ang mapan ijay balay da Mrs. Acosta. Oy, Annalisa. Liklikam dayjay Robert. Napaklan na palikero dayjay. Amangan kitdimat no makurso na daan na ka. Awan mat siguro ti kayat asawan ti kasdiyaan na ibagana, tatang. Yamtap no awan nga agpaiso ti masao ti tao. Liklikak laangan ni Mang Robert. Day ti kasayatan nga aramidam balasang ka. Mabitlaeng idasaran ka ni ti kanam tamok amabisin ka anapan nakilaba. Ay natatang, siyaklatan. Kabaulak ti mangisagana iti kanak. Agina na kayukit din. Agawaan nyo ti agrubuat, Hana, Melay. Ang mga numaladaw kayo iti pagadalan. Uy, nanang. Ngam na sa papaymot. Madamdama kaming to na mapan. Nanang, saan ka di pa nga imawag ni tatang? Inka rin na ngamin nga umawag. Tay ka no video call, tapno makita tayo. Uy, ngagpaiso, nanang. Kumusta nga tamat ni tatang? Duan alawas, sipod nag-abroad. Ngam saan na tayo paymat nga inawagan? Ang mga numakumikum laang ti amayo, anak ko. Urayin tayo latan ti awag na. Sigurado nga umawag tumot laang dayjay. Gapota kailiw na kayo. Uray siyak, nanang. Kailiw ko ni tatang. Agawit ko man. Anya? Sana mabalin nga agawit latan ni tatang, ading. Ay, umay kakitin. Mapanta ni Pagadalan. Idagaskan ijay Romeo. What? Anday ta, nagitilaba, mading ana. Basit lang. Ang umjak amin kayat ti maurnungan iti mamurngan. Iso kayat ko mailaba adagos. Sige, Mang Robert. Di ka madanagan. Labaak an na imbag dagiti kawas mo. Agyaman na kading. Ti imak man. Pasensya ka, nana. Ang umjak kon malapdan ti riknak. Nagpintas ka ngamin. Amom, hindi pa lang agkurso na hadakan ka. Saan mat gayam nga agpalabati kayat mo, Mang Robert? Pasensya kan. Ngamjak kayat aguliban ti asawak anapan nanggad iti abroad. Para kada kami a pamilya na. Ngam ado ti kwarta. Tulungan ka mang paadal ka dagiti duwang nga anak yo iti asawam. Huston! Bastos ka mat gayam? Jakon kayat nga ilaba dagiti kawas mo. Ditakan! Ana, mabit lang! Ay, apa yan na nakaw? Kasla makakaungat kami kasi mangpet dito'y balay. Tatang, bastos mat gayam da Mang Robert. Amuyo ka di nagdaton kit din kanyak itay. Idin to taaglabati ko na nangayaban na kanyak ijay balayda. Anya? Ay, di met kunak ngamin aliklikam da ijay ataaw. Angam napan kalat tagayam. Ay gamala, baybayamon. Basta awan dakes ngay naramid na ken ka. Awan matkit di tatang. Saan kanto na mapmapan ijay balay da inton sumaruno, ngayaban na ka? Wan tatang, talaga asaan ton. Anya ka no tinapasama kiti apaw, Annalisa. Aba akala ti panagsakit ti tiyan na. Bimtak ti appendicitis ni Hana, tatang. Ha? Kadakala kantidad ti kasapulan. Ay, Pangalaak nga iti kasdi kadakala kantidad. Mariribukan na. Anya nga iti aramid. awagam ti asawam Saan pa'y mat ngay mawawag, tatang? Diya ka muno kasano makontak ko. Anya?
Ay, at dapat kit di basita kwarta. Ngam sigurado nga kurang da itaw eh. Bayam, inak umutang ka dagiti kakabagyan tayaw. Siya kung tagremedyo, tatang. Bantayan nyo ti apo ko yun dito ospital. Ana, apay ngagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo. Ibagam na niya ti parikot mo. Ang mga numatulungan ka. Sigurado ka kadi ang matulungan na kiti parikot ko, Mang Robert. No ibaga ka masapul ko ti dakkel agatan. Gapo iti pan nakaopera ti anak ko. Pabuludan na ka di. Una, apay ki dinasan. Agam sakbay na. Umay ka, mapanta di tabalay. Ija ti pagsaritaan ta, may papan iti bulbulo ng magatan. Umay ka na. Sumrag tayon di tabalay anak ko. Asibayan kan. Akyaman ak nanang. Angam, apay ngay ngagsangit kayo lata. Uwan nga rod nanang. Naimbag mata ni ading ko, saan ka di? Unyag paiso, Analisa. Awan mo ti sarday ti panagsangit mo. Sipod na opera ti anak mo. Kung amin tatang, maragsakan naklaan. Gaputan na operan ti anak ko. Kinakaawit tayo pa yan dito balay. Malang aron. Sumrak kayo na. Tapno makiinanan ti apo. Hello, Lakay. Kumusta kayo nita Pilipinas, bakit? Apay ngay takala nga umawag. Pasensya kan, bakit? Nadadahal nga min ti cellphone ko. Inuray ko pa iti damo a sweldok. Tapno makagata nga kiti cellphone. Kan, adan ipawit ko nga allowance yun. Kastamatan ni tatang. Edward, naopera ni Hana iti appendicitis. Dakkel agad tinagastos mi. Ngam di ka madanagan Lakay. Nairemedyo ti amin. Kastagaan din na pasamak. Pasensya kan, bakit? Jak inggagara na putet ti komunikasyon tayo. Bayan, inton sumaro na pa nagpawit ko. Bayadam ton tinapulot mo, ha? Lakay. Wen, mawatak, bakit? Ang mga nuwad da interest na bulod mo. Ngamsa na bali. Mabayadan tayo maglaang na ita. Ala, bakit, ha? Magpakadak pa eh. Istrikto nga min ti boss mi. Di na kaya't nagigam kami ti cellphone. Agan-anad kayo dita. Sige Lakay. Agan-anad kamot dita. Bye. No amom la ko ma. Nakarkaro pa ngam interest tinabulod ko ang kwarta. Saan akastoy ti salitaan tamang Robert? Ti saritaan, kat maminsan laang, saan nakastoy at tunggal agkasapulan ka kat ayaban na. Aniya. Pues, saan nakas dyan ti kayat ko? Relasyon ti kayat ko, saan kat ama minsan laeng? Naglaeng kamatan, anak. Anya, ngamdyak kaya't ti makirelasyon kan ka. Naipitak laang iti sitwasyon, iso anaramid ko ti kasjay. Ay, atak ti asawa. Kadyak kaya't tinapasamag iti nagbatan ta. Nukas na nga rod, ibagak iti asawam nga adda relasyon ta. Takitag lang no di nakaisina. Managing bubukod ka, Robert. Bagim lang ti ammo mapanunutan. Agbabawi akiti kasdi ngay naramid ko. Awanan mabalin mo. Kaya't mo manunusan. Matirelasyon ka kanya. Gaputan o agkad-kad ka. Ibagak iti asawan ti kinagulib mo. Anya! Nakaragnagsakak unay, Analisa, bakit? Kalpasan ti dua atawen, nakabakasyon at maglaeng. Kailiw kayon kadagiti anak ta.
Ay, mabalin ka di asan na kami na panawan ka dagiti anak ta. Amangan nga minuadan tumanen pasama ka sana mapakpakadaan. Kabailan ta daytoy bakit? Masapol nga isaganaan ta ti masakbayan dagiti anak ta. Apay, saan mo ka di pa yan nabayadan ti kwarta na bulod mo idi? Nabayadan ang lakay. Kat sobra-sobra pa iti bayad na. Matlagayam. Apay nga ron ngagsangit ka. Umay ka man kiti bakit? Kailiw ka. Saan? Di na kalakupan. Ay, ayat ang kaunay. Ngam saan ako na may kari itinadari sa'yo panagayat mo. Kat nakasagana ak na nyaman tagbali na pangadang mo. Apaman amay pudnog tinaramid ko. Anya ti kahit masawan. Pangasim tayo palawag mo. Saan ka maawatan? Damag ka. Isalaysay ko tinapasamak. Kabayatan ti kadam iti hadayo. Kada kayo mat nga agasawa. Sumra kayo pa Sigurado nga umay kayo agyaman, gapo iti panang tulong ko iti asawa. Hindi nagkasapulan una iti kwarta. Ayop ka. Saan na pa ng tulong ti inaramid mo? No di kat panangiruruman. Pumanawtan dito si Edwin. Amangan numaisag makala ang lakay. Sakbay a pumanaw ta. Daytoy bay! Nagturad ka na ng danog kanyak! Tapno'y bagagan ka, Edward! Nakirelasyon kanyak na asawam. Dahito tipod no. Nagbalin abangungot kanyak ti kasdian na pasamak magropay. Iso adyak kabailan atong palbiak. Kat paspasuro taklatan kan ka. Katusto ka. Utang ko kan katipan nakaopera ti anak ko. Ngam nakabayad ak matsiguron. Nasursurok pa'y siguro tinaibayad ko. Daytoy ti ibagakan ka. Saan aday ito'y apasamak ti mang perdi kada kami. Gapotag pimpin natag kami. Husto ti asawak. Kat iti kaano man. Di na kaminton mariribok. Impudnok iti asawak ti napasamak Mr. Lonely. Impagarup ko no marakrak ti pamilyami gapo iti biddot anaramidak. Nga magyamanak iti Diyos, gapo tanaawatan nak ti asawak. Kat saan anadadael ti panagtalek ken napintas alinnangen mi. Ita, nagsublimanen ni abroad ti asawak. Kastan, ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Analisa. Analisa pagayam ko, dayawen ka. Gapo ta na itured mo nga impudno iti asawam tinapasamak. Ala, sapay la kuma. Tad-ad dapay atumibker ti pinnatigyo nga agasawa. Tapno mataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Analisa, adi na kayat apadakamat ti lugar na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita katiming patulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Annalyn. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana.
Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasa, barang makaibati iti sang kabasid ka adal kadagiti dumdumneg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Annalyn dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasapulan ka di nga umadayo ka. Tapno lang ang agtrabaho, Jerome. Mabalin mo matlata ti agsapol iti pagtrabaho am dito lugar tayo. Saan ka di? Apay ang masapol amapan kapay lang iti syudad. Maawatan na kumaanalin. Para matlangi ti masakbayan ta. No apay nga aramidak daytoy. Amon, narigat mo't para kanyak daytoy nga aramidak. Nga magsakripisyo ak para iti masakbayan ta. Kat sapay la kuma, ta makauray ka. Jerome. Pangasim. Di na kumamot pabalunan itilwam. Nasakit mat para kanyak tiya dayok. Ay ayatin ka unay Annalyn. Ket urayam ti panagsublik. Gaputa buklen tanton ti inarapaap ta pamilya. Namnamaag ti panagsublim, Jerome. Ken ti panang tungpal mo kadagiti karim. Ay ayatan ka matunay. Kat ikarit, asa anak ton nga agayat iti sabali. Nakalidliday ka manen, Annalyn, anak ko. Apay, malagip mo ka di manen, jay kaayan-ayat mo. Nanang. Nene. Ay, ang sangit ka mo tan, anak ko. Ay, husto tay atat ko. Malaglagip mo manen, ti kaayan-ayat mo. Ala, di ka din agladingit. Napan ijay syudad ni Jerome, tapno manggad. Urayam ati pa nagsubli na. Patsyak, di nakamot siguro lukwanday jay. Gaputan na bayag kayo, nagayan ayat. Sapay na kumananang. Matayak lakit di lumapasamag tikas ka. Umay ka manang. Mapantag sukdal iti bunga ti papaya. Taramidak man nga atsara. Nakarigrigat mo't ngamin ti adda pa nagbiag tayo ditoy. Sige lang, ading ko. Sikapay lang ti mapanagsukdal. Siyak tumatinton malam. Oh, apay anak kaliddiday ka manen, manang. Ay, bay anak ka dilat na. Mairwamak tumatla siguro iti kaawan ni Jerome. Di ka kadi agliday, manang. In ka rin namot nga agsubli, saan ka di? Narigat ngamin unay tibiyag dito'y lugar tayo. No dagiti kas kada tayo nga awan mabalin na, agmalmalam apapaya ti sida tayo. Nalabit, asaan mo't akayat ni Manong Jerome. Amarik nanto dagiti agbalin nga anak yo, ti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Amok matkit di day ta ading ko. Ket namnamaag ti panagsobrina. Tapno tong palen na dagiti karina kanya. Lolo, adtoy, inyagan kayo kadagiti prutas. Napyala nga adda ka ninyo, ah? Magyaman na ka pa ka. Kahit kumusta ka matan. Malmal day ka kadipay laang. Gapaw iti iya dayo ti kayan ayat mo. Nasaya ataklat namot, Lolo. Aklunak, ano maminsan, malidayanak lata. Ngamang namnamaak iti panagsubli ng tumot laang. Mala, sapay la ko mga road. Tatong palen ni Jerome, dagiti karinakan ka. Wan nga rod, Lolo. Sige, agpakada akpay. Pakibagayon tulatan kin ni Lola nga imaya. Uway, napaw ka. Katagyaman na kadagiti inted mo aprutas. Nain mag-arabim, Annalyn. Sabong parakan ka. Sapay la ko mata magustuam.
Si kamot gayam ti ko na ni nanang asa nga ilik din do. Naimbag mat arabiim. Kan agyaman iti sabong nga insagot mo kanya. Adda ka di gagaram? Imayak. Tapno idarirag kumanan kan ka. Tinabayagan nga idat-daton kong ayat. Dindo. Sapay la kuma. Tadamat namnamakan ka. Dindo. Amo mat nga agayan ayat kami kini Jerome. Nga oray naging nadayo kami. Apay ngagdaton ka pala kanya. Apay. Namnamaan ka di. Nga agsublipay ni Jerome. Mamati ka dagiti ka rin na kanyak dindo. Kan namnamaag ti pa nagsublina. Ay, nagkasat mo ni Jerome. Napudno kalatakan kwa na. Nga oray naging nadayo kayo. Gapot na iso lang ti lalaki nga inayat ko. Sapay la ko nga di nakagura. No saan ko ang maisuro ti pusok nga agayat kan ka. Di ka madanagahan, Annalyn. Pulos adikan to kagura, gapoy ti dayta. Sige nga rod, agpakada akon. Sige dindo. Kat pasensya ka na. Sana bali. Taibilang kalatakas pagayam ko. Ay, adda kamutlagayam dito isilid mo, anak ko. Kunak man no sumurot ka kadaan ni amapan agpasyar ijay plaza. Masadutak gayam, nanang. Dito ay aklatan balay. Ay, matmatam man gaya mo, inday taladawan ni Jerome. Ay, adda amalidayan ka ano kasta. Nanang. Makitam. Agsangit ka, anak ko. Manon abulan di kawan ni Jerome dito'y lugar tayo. Ingka rin ang agsurat kanya. Nga maging gaita. Awan oray may sa ama oray ko. Ay, patib ka ramlat taterik nam, anak ko. Di tay amo, noan niya ti pagdaldalanan na ijay. Namaminsan nanang. Damdam agak iti pagit. No at tapay nga tapagbanagan ti panaguray ko kankwana. Amangan mat no awan ton mauray kong agsubli kanya ka Jerome. Kahit, anda nga ruti planom ita. Diyak pa yung mo nanang. Basta tiyamo kita. Ay ataklata ni Jerome nga uray anya ti mapaspasama. Manang, mabalin ka ning awirang pailaang ni baby? At dalabiit pa panak. Day talaga yam. Awan parikot iti dayta. Mapan kamin to agpag na dita kalsada. Sana bale? Mabiitak laang arumwar. Sublatak tumutlaang apaman ang makasang putak. Sige, yagmon. Kuma. Maadda anak tumat itikaskan ka, baby. Umapalak ngamin itikapsat ko, ngadan pamilyana. Ay, isukok samot ti panaguray ko kin ni Jerome. Kat aklo na kunti ayat ni Dindo. Dayta ti saan mong aramidan, Annalyn, anak ko. Kasla inulbod ang matlang ti bagay no kasta ti aramidam. Ken may sa aring nalino kumatan ni Dindo. No aklo nam ti ayat na. Adi mo matgayam ay ayatan. Kasano akmat nga rudan nanang. Amangan no sa anak ton nga aganak. No sa anak pala makiasawa ita. Ay,
Agpanunot ka, anaimbag anak ko. Amangan no pagbabawyam to tikas ta nga aramidam. Matuo ka nakmet ngaminan ang manguray kini Jerome nanang. Agsubli pa'y nga ta dito lugar tayo. Ngamin, ultimo pamilya na. Kat awan da magdamay papankan ko na. Ay, jak masong batan dayta, anak ko. Amuyo ka di. Aglalaok aliday kanda ng timarikrik nakita. Amkak nga amangan no awan ton mauray ko at Jerome nga agsubli kanya. Malmalpas mo matgaya man titakap mo, Annalyn. Talaga nagpartak kang agrap. When tapno makaado tayo. Daytoy mat lang aming tinamnamaan tayo apagbiagan dito lugar tayo. Ti makiraap, kas kada makigapas. Huwag nga rod. Annalyn. Oh, apay. Adda ka di rugit iti rupa. Iso akas tati pa nagkitam kanya. Awan. Talaga nga min nakapimpintas ka. Nga uray maininitan ka. Anya. Sika talaga din do. Kaslapod no dagita ibagbagam. Pudno amin dagiti ibagbagak. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpastan. Anya ti ko naman Kayat munti sumuko iti panagururay mo kini Manong Jerome? Ay, kasta nga rod ating ko. Kinapudno na. Kayat ko paikit din nga aklunan ti panagayat ni Dindo. Masursurok tumit siguro nga ayatan. Manang, agpanunot ka iti maminribo. Saan basta-basta ray abanag? Saan mo matgayam nga ay ayatan ni Manong Dindo? Ngam apay nga rod nga aklunam. Kabaalak mo't siguro asursuruan nga ayatan. Saan na bale? Nasaya at matatao. Nasaya at atao ni Manong Dindo. Isu adi mo nga rod pang namnamaan no talaga nga awan panagayat mo kan kuana. Mariribo ka nak ngamin una yan ading ko. Tsaka munoan niya ti umnong aramidak. Basta, di ka agdardarasudos maipapan iti ayat manang. Kanayon mo iti nga ibaga kanyak dayta. Isu nga amirisem nga rod no anya ti rumbeng nga aramidam. Sige Lolo, ag nga kayon. Subuan kayo tapno makapangan kayo. Adan ni Jerome, Joy. Hayabaman ditoy. Saan asyak ni Joy, Lolo? Siyak ni Annalyn nga apuyo. Saan? Si ka ni Joy. Hayabaman kit ditoy je anak mo. Gaputa ka iliwan ni Annalyn nga apok. Sige, mangan kayo pa'y nga rod. Kalpasan na. Sumangpet ton ni Jerome. Agpaisaw? Wen, Lolo. Ay, nabayagan day di papanaw ni Jerome. Talaga nga agkabawan ni Lolo. Mangantamat ka nanang. Nalpasan ni Lolo. Naiturog na pa'y gaya man. Ay, wen, anak ko. Agidas arkang harudan. Ay, kaslakaan nula day dinapigsapay laeng ni tatang. Ita, agkabawen. Wan nga rod nanang. Agasam, ipilit na kit din asyak ni Auntie Joy nga ina ni Jerome. Anya? Ay, talaga nalipatan na tayon. Pasaray di na pa yan malagip tinagan no daduma. Huwag nga rod nanang. Sige, ituloy tayong timangan. Kalpasan na, aginanatan tumatan. Iturog tamat ta nakaturugan ni Lolo. Nalpas manan ti pakiralpak. Sa di naman nga tan ay ti pakitang danak. Nagrigat lakit din ti panagbiag dito lugar mi. Nagpintas met tanday talugan.
Makalugan ak tumot iti kasta kapintas alugan. Aglugan ka na, ading. Itulod ka ni Jebalayo. Jerome, sika ka ding agpaiso dayta. Lugan mo ka din dayto'y nagpintas alugan. Wana, Annalyn. Annalyn, nagsubli ako. Nagsubli ak tapno tong palak dagiti ingkarik idikan ka. Ngam nagbayag ti kawan mo. Impagarup ko no nalipatan na kun. Pakawanan nak no nabayaganak. Sinigurado ka lang anaranyag ti masakbayan ta. Kan tibuklen ta pamilya. Ay ayaten ka unay, Annalyn. Diyan mo tibaga. Nakaragrag sa kakunay. Ay ayatan ka unay, Jerome. O manang, naragsak ka kadi? Gaputan na kasublin ni Manong Jerome dito'y lugar tayo? Jak mailadawan ti kinaragsak ko, ading ko. Kunak no saan kami nagkita pa'y kini Jerome. Uwan nga rod, manang. Naimbaglakit din ta saan ka nagdarasudos. Amangan no dep-dep pa itanti pa nagbabawim. Husto ka, ading ko. Naimbaglakit din. Tadyak nagpailuyos iti emosyon ko. Ala, agkasar kayo nga rodan. Isuntumot laang titurong na, manang Annalyn. Apay adi ka matanagsawa, Annalyn. Saan ka kadi anaragsak? Gapo tayong ton bigatan ti kasartahan? Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jerome. Katagyaman ako unay na nagsubli ka. Ingkari ka nagsubli ak. Kat dayto nakasubli akon. Pakawanan na ko, ma. Gapo tadya akon na ipakamu ang nag-abrodak. Iso ang nabayag nga awanak. Naglalaok idin ti agday ti panunot ko. Katagyaman ako na iti Diyos. Gaputadyak nagdarasutos. Kat ita, datamot lang ti agkalaysa. Natuloy ti kasarmi kini Jerome, Mr. Lonely. Kat nagbalin anaragsak ken naginawa ti binugalmi a pamilya. Ita, addan tallo nga anak mi. Kat nimet dindo, addamet dan asawa na. Kastan ket agyaman na. To'y pagayam mo, Annalyn. Annalyn, pagayam ko na imbaglakit din, ta saan mo nga inapura ti nagpamilya. Gaputa talaga gayam ada kayo kini Jerome ti agkagasan. Ipanagnag to'y pakasaritaam, ano talaga anapudno ni ayat, kabailan na ti aguray. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Annalyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Pecloy. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.